Asante sana. Thank you very much. Nakupenda pia. I love you too. Acha twende. Let's go. Kuna kazi ya kufanya. There is a work to do. Asubuhi hii. This morning. Bila shaka. Of course. Tunaenda wapi? Where are we going? Twende mjini. Let's go to town. Twende mjini. Let's go to town. Vyema. Great. Uko sahihi. You are right. Uko sahihi means you are right. Habari. Hi. Hujambo. How are you? Niko vyema. Asante. I'm great. Thanks. Nimeona. I have seen. Nimeiona. I have seen it. Ni nzuri sana. It is very nice. Asante kwa hii. Thank you for this. Ni sawa. It's okay. Unahitaji zaidi? Do you need more? Ndio, nahitaji. Yes, I need. Nataka kuondoka. I want to leave. Nataka kwenda. I want to go. Unataka kwenda wapi? Where do you want to go? Unataka kwenda wapi? Where do you want to go? Nataka kwenda nyumbani. I want to go home. Nataka kwenda nyumbani. I want to go home. Hiyo ni njema. That's great. Lini? When? Leo jioni. Today evening. Unaniruhusu? Do you allow me? Hakika, sure. Unaweza kwenda? Can you go? Unaweza kwenda. You can go. Unaweza kwenda. You can go. Hakuna tatizo. There is no problem. Nenda. Go. Fanya mambo yako. And do your things. Nafanya mambo yako. And do your things. Rudi. Come back. Tuna mengi ya kufanya. We have many to do. Or we have a lot to do. Asante. Thank you. Nitakuwa hapa. I will be here. Kesho asubuhi. Tomorrow morning. Sitachelewa. I won't be late. Nitakuona kesho. I shall see you tomorrow. Thank you guys. If you are learning something from my channel, please like this video, share and subscribe to my channel for more lessons. And if you want like Swahili online classes, you can WhatsApp me through this number displaying here. Right? Thank you guys for watching. I really appreciate. See you then. Bye.